मैं मुखरम सर तो निंबिरबस इम्पैक्ट न्यूज़ ने राजरंग थोंबम मनुना हरिबा 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स ता मयाम बुतराम लोकचरी हौखिबा चही सिगी जुलाई के तारीख 19 दा असम की एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हरिबा डॉक्यूमेंट सिगी फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश तौखरो मतुंगदा युमथंगनरिबा स्टेट सिंग मरोइना मणिपुर दसु असम दा पुथोखिबा एनआरसी असिगुमना मणिपुर किसु एनआरसी मु पुथोगा मणिपुर दा लेबा इंडिया के सिटीजन सिंग कना कना हाइबगी डॉक्यूमेंट अमा क्रिएट तौब मथौ तारे हाइबगी वाफम तोंगान तोंगान बा सीएसओ सिंग की लेवल दगी मियाम की मरक्ता काना लेबा सिगी मतंग तंग सी खना नेनु दंग इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो ड्रिंक्स इन द लेबी बसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनुंग गुडना एथनो हेरिटेज काउंसिल हेरिकोन की प्रेसिडेंट ओबिरी ओजा एल रतन कुमार ने हम तद ओजा रतन कुमार बुताम लोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग ऑल्सो जॉइनिंग अस मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर ओजा डॉक्टर चिंगलिन मिशनामनी ओजा चिंगलिन बुसुताम लोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू एंड ऑल्सो जॉइनिंग अस पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस पीआरजे प्रजा की कन्वीनर ओबिरी ओजा इरेंद्र लेचुममनी ओजा इरेंद्र बुसुताम लोकचरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू अहान क्वेश्चन सी आई ओजा रतन कुमार की अदम हजरगे ओजा ngarang si ओजा की कोई ऑर्गेनाइजेशन हेरिकोन सिना सिंदना याम चाउबा मिफम सु पांगतोक्तना कोई मणिपुर दा एनआरसी से मतलब ताब्रा तादब्रा है कि याम चाउबा डिस्कशन सु लेखरे अदबो सेंटर की लेवल दगी सु असम की एनआरसी से पांगतोखर मतुंग दा इंडिया के तोंगा तोंगान बस स्टेट सिंग दसु एनआरसी सी ओरप याय हबगी इवन प्रोबेबिलिटी बौ खरा खरा ngang ba adumak लेखरे लोक सभा दा राज्य सभा दा पुथोनरगा दum ngang लेखरे अतोप स्टेट सिंग सु तरप याय है अदबो मणिपुर की ओइना दी तसेंगना एनआरसी से मथौ ताब्रा मथौ ता तारगदि करी की ताबनो हाबगी क्वेश्चन अमदे दमक लेरी ओजादा लाचे करी हाबिन कोई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से अखोई मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट दसु अखोइना मथौ ताय ना अखोइना खंजे अखोई की इथनो हेरिटेज काउंसिल ना मरुइना मसी मथौ ताय ना खल्लिबगी मरमदी अखोई मणिपुर से मिटोप मियान चा जिंगी साफु चैथेंग से अखोई फंगगा लाइसे हम कुइरे मसी की मायोक्ता महिरोई की लुप सिंग लोइना मियाम इहौ चंगजनदना लाइसे सो याम कुइरे अदुबु याम लाइबक थीबा मदी 1980 की अदवाइदगी हजिकी अनौबो मतम की खोंजंग इहौसी महिरोई सिंगना मतमदुदा हौग्रबसु अदुगा मणिपुर गवर्नमेंट का याना सेरोल इग्रबसु ngasi फावबदा मसक थोकप थबक्ति खोई पाइखलक्तबा अदुना मरम ओइरकांदा 2001 की सेंसस ता अखोई लमदम सिदा अतोपा मपान की मियोय अपुनबा स्टेट सिदा लैरिबा मिसिंग की सरुक अहुम की मनुंगदा सरुक अमदी मपान की मियोय वोइरे हाइदना फोंदोकनबसे अखंग हई कयाना अखोई लुप कयाना मियोय कयाना फोंदोकनब लैग्रे मसिना करी ताके हाइबो कांदा अखोई की इंडिया गवर्नमेंट लोइनना मरुइना मणिपुर गवर्नमेंट ना मणिपुर दा मिटोप संगसलकपसे थिंगननबा थबकसे थवाई याउना पाइखत्रे हाइना अखोइना खल्ली हाइतारे अखोइन इहौ चंगसलअगसु मसी लैबा अदुबु सही 35 इहौ चंगसलअब मतुंगदा 2012-15 दा कोई आईएलपी की पोर्ट से मणिपुर स्टेट असेंबली न खनदना तोंगान तोंगान बा नोमेनक्लेचर दा मागी बिल जी पुथोको मतमदे यागिदब लैग्रे अदो हंतकता 2018 की जुलाई की कुलुमदोइदा मणिपुर पीपल प्रोटेक्शन बिल अमा पास तौरे अदुबु हाइरिबा बिल सी पुथोंगना बहोनरकपदा स्टेक होल्डर अमा ओइना खोइसु खनब याउगी याउबदुदा अहान ब पुथोरकपा ड्राफ्ट तुदा अखोइना पेनदबा यानिंगदबा पॉइंट खरा लैरे मसी सुमथोपीगनी हाइबगी एश्योरेंस तो गवर्नमेंट पीबीरगदी कोई मखाताना याउजगनी कईगुंबा पीबीद्रगदी याउरोय हाइना खोइना मखोइन डेडलाइन अम पी तांग तरुक फाव हाइदना आई चपचाना थादुदी कावग्रे अखोइ पीगी पाउकम अदुबु अखोइदा कईगुंबा इन्फॉर्मेशन अमत लागतबदगी कोई मखाताना याउजगिद्रे याउगिद्र कांदा बिल से पास तौग्रे जुलाई 23 2018 जेदा अखोइगी मणिपुर स्टेट असेंबली ना अदुबु लूरिबदी हुजिक सेक्शन कयादगी बिल सिदा मागी लेकुना मयाम लेबा लीगल गी अदुदगी अखोइना थम्मिबा ऑब्जेक्टिव से फंगोइदबगी हाइतारे पोट मयाम अखोइना मीडिया दा फोंदोरपसु उरे अदा अखोइना करी हाइना खनजेदा इफ बिल सिना एक वंदना सनर अगसु अखोइ लमदम सिदा मिटोप मियानचा चंगक थिंगबसे बिल सि खकनदी यारोय अदुना अखोइगी नॉर्थ ईस्ट दा ख्वाइदगी चाउना मिटोप की सैफु फंगिबा स्टेट असम दा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव अमगी मतुंगिना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अपडेट तौदना मागी असेंगबा
Assamese na kanano, Indians na kanano, aduga illegal immigrants na kanano, mapanday lakwa na kanano, haibasigi yamna scientific oiba classification na matawdana, moigi state ta mito miyan cha jangse lakwa thingna ba paikhala iba thaurang se, masi yamna phai aduna aikoi gi Manipur hariba state sidasu masi paikhat pham thoi, maramdi akoi da mito miyan cha gi chaifu ji phangi banina, if people's bill do ek ondana satnarabasu madu khaktana yaroi aduna thinggadabase NRC tawraga hekta thinggadabsu nate adubu NRC tawragadi mitop to sangjalakpada thingbada and strengthen tawdana mapangan kangani haibsi koina okay NRC se tokthokpa taragadi mitop na labdam sigi mi sarga lerambadu masak khangdokpa ngamgani haibani otherwise adubu Manipur people's bill se karigumba ek walakpa targa so hairibu Manipur people's bill sidi koi India manungi oiba migrants sing hagadra taga Manipur in migrants sing Manipur sang pa haitar Indian manungi oiba act oiduni adubu NRC sina amu koi interstate migrant khakti na tabida madu usno na sina citizenship ki record habani NRC national register of citizens habani citizen mayam gi adugum laba register ama oiduri ba many foreigners sing deal tawgada Indian citizen na kanano Indian citizen na tabna kanano ani si katani khaiduk tusi mito miyan jahar ga khoi Manipur dari mito men jaj makal ani lebudung na tawi koi gi Manipur dagi na tabadu India ga atopa state sing dagi oiba adubu aduga amana India gi state sing na tabama aduga mapan gi haidar mapan lebak sing dagi oiduni madu sai sida NRC sidi mapan lebak ki sang ko mi sing dubu masak khangduk pa de hena lahen na bagi mamita du Manipur dadi miyan mito miyan jahar na ga maru oina India gi migrant sing si oina tawbum tawi mar NRC sina karai phawu du kana ba big dagi haidi citizen khandok pani modi already Indian citizen ngakni na Manipur da laigara any India gi state am lai matam da thoidong madugi chaipu leidong mande oja oja chen da la chake kari habni NRC sina ngasai gi mito mian ja hair ga koi Indian gi koi gi migrant sing si oina logdori bra habi wafum da koi gi mitop ki yamna chawba chaifu nangiba wangnung poki mapung ebe state se koi Assam ni si punam na khangna Assam na masi webegi maru maramdi koi Bangladesh ka yumthang nabse yumthang nari ba lebak sina koi kham theng na koi awa ba lay haidi chakhat ta backward oir adigi amana masai da koi haidi ba backward oi besigi mathak stai da manungi oi ba koi crisis mayam le politically instability adigi crisis hai ta koi ji Myanmar da leba matam da su akoina Myanmar ga yumthang na ba koi state sing de wari se sumai tok dana koi Bangladesh da koi sigi province thokko matam da Assam si hekta ahan ba chai fuji Assam da pi hadi mogi Assam ga taina bani na koi border hai ta adiga mana koi hapet lon gi adigi jati gi furu ki yengma matam da su hapet koi Assam gum besi de Bangladesh tagi lakwa Bangladeshi jing khandok pa su ya wa ma phom hai ta re adu mai su le aduna Assam ji achauba chai fuji pi dana sigi koi NRC wa si lai la Assam gi sai na hapet jeng jaba matam da koi Assamese na koi na hainari ba Assam gi yelhomi moi mayam matai su le la Assamese gi missing je aina chawpa yeng jaba matam da koi 1971 da koi leramba koi Assam gi missing je apun ba Assam gi population gi Assamese ni oibesi koi 61% gum oirame 1971 da adagi di mathang koi mikok thirak pagi census mathang lak pasida sumsum handarak tana kai dorga haida koi 2011 tadi hai ba chang si khan handa gidna 48% handa thokre okay ada 48% orga di apun ba missing dugi minority all habane ana Assamese sing jeng city minority all ha basa masi census ki report sina proof tawre haidna koi national gi media mayam dus masi phongre ana hari ba sigi Assamese sing duna koi minority olakpa adigi siga loinena koi masida leri ba koi atoppa indigenous groups mayam su leri ko si Rabas hairo adigi koi state leri ba atoppa Boro hairo leri ba mayam sida su makoi gi missing se su hari ba makal gi saiting di phang ba haita indigenous people atai da su amarom da sigi ona taina ba da haita koi se Bihari gumba adigi se koi Marwari gumba adigi se Bengali gumba makoi gi masing sina jam to sigi report se koi census na hairi ada 1971 da hairi ba akoi gi new kanglup haita re ko masigi sina sum hengalak na hojiti karba film da lerge bu akoi gi Bengali singsa masi Assam da makoi population ji 130 moin oi khale ebo six around 30% gum se masi akoi se Bengali ne ba Assam sigi census ki matungina adigi amuk kai dore koi gi
Marwarigumba, Adi Biharigumba, Makoi Mam Sinomo, Akogi, Missinji Hangalactana. Around 1971, around 7.92 lakh Leramba, Massingsa, Massi, 21 lakh, Hendokre, 2011. Some Atopa, in the argument, the Lajari business, Kogi, say, Bangla, Haitare, Kogi, Bangla, Koreko. Still, I Kogi, Bengali sing, Adigi say, Marwari sing, Bihari sing, Makogi missing, left and Hangalapa. Adu Asami sing, adu indigenous people sing in a 100 pigi wasi, Kogi Sezasna, Zaptan Koi confirmed to Fondore. Sige Matax Leda, Kogi, Mapandigi, Tomzela Pigi, Madugi, illegal migrant, Mayangi problem, my own revenue. Aduna, Manu Amasu Mapangi, Sige, Asoba Threat Amalera Pasina, Kogi, NRCC, a Maru Erpa Haitare. Aduna, Asangumba, Kogi Steta, NRCC, Masi Maru, Kangana, Masi Pompa Matam Steady, Panelist Fondor Pomatam Steady. Asangi Gimtang Nariba, a state Masama Singsa, Masida, Saifu people hold it. Yanan Basaifu Sakana Fangibo, Akogi, Nagalena Pangedana, Nagalengidi, Makoi opposition, at the ruling animana, Mako Messi claim to him. Ako Yanan the victim di, Akoin Oduini. At the NRC the Pondora isi, Sigi Mokoina Magi list, Yao de Haiba missing there. Masigi missing si, Manipurga, Akogi Mizoranga, Anigi Apuma missing it in the Lavota, Madu Yongam there. Hadi Hele Haitare, Manipur, Amasung Mizoramgi, upon missing the Gibota, Henba, Aduma missing never Kogi list the Yarotris, around 40 lakh. We do in it. I don't know, Sigis I think, sir. Had you could 40 lakhs, even that Karamga Yankalasu, Yahuda was into the Bangladesh, Nasu, Akoi Loxalo Hari. Officially, Akoi Loxalo Hari, Akoi Marie Lene de Harib, Masiko Asangi Manuva, internet, a problem the Harib. Other Gedi. High the Bamadi, Torpa, Torka the Womayamzina, Yana Saipu Pidurisi, Nagalina Sekoi, Nagalina Kangem. I don't know, Hoi Nagalina, Moyan Warisi, Citizen Amendment Bill, Aduga NRC, Massimo Yang Wire. I don't know, was it Harry Bakupunum Nakangi, Nagalensa, Massi Innerland Pamit, Lady Bazagam. I think in Nagalensa, a constitutional protection period. Article 371 close a period the kind of Magi Kudum Chavasi period. Adugi Matakta, Masi tribal estate. Adugi Matakta, Akogi, Laloglu, Mayamalidana, identity the Mata Madugi, Lanting Riva Adum State. High River Sumba Estate, Max Data, Kogi, Citizen Amendment Bill Pastor Komatamda, Moda Saipu Pini Hadana, Madu Cabinet Kanaratana, Assembly Yona Riva. Adigi Amanako NRC from Komatamda, Madugi Sating Moda Fangi Hadana. Kogi state government na koi advisory notes mayam phongdoktana adai mai magi district mayam sida madui section thorang lona na ba adagi madugi kogi kari haini sigi mafam khudimangta mokoi policing district administration gi kambu singna khusam natana task force ka semna tawla isa masina tai di kai no hamatamda akoi Nagaland sigi problem ji lairagadi Manipur di kari gi lairu duno Manipur koi ILP levisu natre adagi tribal state on basu nate koi sadi adagi kogi special protection piba state amasu nate Koi Manipur. Aduna constitutional protection mayamna piriba Nagaland bhauta sigi NRC gi tangai fadabala aba. Adigi sigi mitop thingbagi sigi wafam sila akanda Manipur gumbadadi karigi NRC darkar leiru dori no haibasa masi miyam su even koi common people amna hangadaba wahangamane. Aduna ngasi di kai dore Bihar maktada koi NRC darkar leire hai. BJP in hire. Adigi Delhi maktada koi NRC darkar leire hai. Mumbai the NRC darkar leire hai. Adigi Bengal the NRC darkar leire hai. Adagi even a UP, the NRC Darkar Lady Harry. Other the high river state, mainland state, since Bogta, NRC Darkar, or Rakan to the D, Hogi, Nordiski, a pick by state. Payam Pikebo, Hogi, Indiago mistake which Grava, missing is Samudra Manev. Other question noticed that Sam Kaidokaga, Manipurga, Lemo River, state Karasity, which Hina Maza, Gumuhatanev. Other Hogi Sigi Lady by state, since the D. Koi mapan gi mitop su dum problem laiba manung gi mitop su problem laiba aduna yam hena koi di concern oijaba amane aduna ne koina people si koi gi protection gi bill ga puthokna dan tawrisa madu gi koi gi karihani apprehension du laibaduna koi masi local ine aduna masi aina matam sina piba koi circumstance sina piba madu gi kanon haida product amane ba sigis aduna masi koi tohum thokune si adum harakani manamdi ruling party oriba BJP bangna Delhi da koi NRC darkar lai haraba Bihar darkar lai harkanda koi Manipur gumba koi constitutional protection su amata leitaba aduga missing ju yam jadaba lamju picture ba sigi sidaida koina laiba pham sidi around 135 crore gi mathakta adugi population laiba India mane ba ai 2018 gi August phoki masigi missing paragadi koi India da leirisa
135 crores की मथक ने सुम अखोगी लेरिबा मफम सेदा मणिपुर गुम्बा पिखरबा अखोगी स्टेट सिनदी इवन अखोगी मनु अमसुंग मपान की मितोप सिंगसिगी कुता अखोगी खयाता अखोगी ताग्रदा हैबगी अदुगी वाजबसे मसी याम हेना फावम थोपनिना एनआरसी जे मसी दरकार लै हैबदो मदु अखोई अदुम पीपल की भोइस अदुम पिरकनिन खले मदुदा अखोई थोइना मदुदा अखोगी ओके मनु अमदी मपान की अखोगी मितोप सिंग हैता मितोप मखल मणिपुर दरी थेंगनै जे अनि मगनी मपान हैदी इंडिया का युमथंगनरीब स्टेट सिंगदगी संगलकपा अदुगा मरोइना हंदक एनआरसी फोंगिबदगी असमदगी पाथोरइबा 40 लाख सिदगी लाख खरा अखोरमदा हजलक तारगदे कोई हानदगी इम्बैलेंस लेनिंग सिदे हेना लेगनी हैबे वफम दुने अदुगा मरोइना इंडियन सिटीजन कनानो अदुगा फॉरेनर न कनानो हैबे थिदोकपनी सिरैदा मणिपुरी न कनानो नत्रका असामिस न कनानो अदुगा नॉन असामिस न कनानो थिदोकपगी वाद्रि थोदोना नत्रे सिटीजन वर्सेस फॉरेनर्स की इशू दुने अदुना मणिपुर दसु एनआरसी तरक तारगदी इंडियन सिटीजन वर्सेस फॉरेनर्स की पोत अदुम लाकदौनीना एनआरसी दुना थोदोना का है न काना पीगद्रा हैबे क्वेश्चन दुमदि लरी मणिपुर की मरु इबा मेजर इशू सिदी कोई मयामना मितो मियान चा है तारगदी इंडिया के अतोप स्टेशन दगी हेंदोरकपा मी सिंगदुबु ओइना मधु ओइना कहता रेगुलेट तब पाम की मम्मी ताई मधु के दम बिल न पुथों होनरी तो एनआरसी ने एडिशनल सिल बुदी पुरतौदी माले तो कमायना कराई वायदा मसिन काना पीगदगे मनु अमदी मपान ओजा इरेंद्र की हाइबियो हाइब डिस्कशन से खितंग कॉम्प्लिकेटेड हो रहे अखोगी इशू मैम से अखोगी पूरा तासिल लगा अखोगी लंग पुनबगी मोंग दा पुनना लेबगी ममी म ताब उजै ILP ना कोई मणिपुर याम कन्ना इहौमा हौदना हुजिक मणिपुर पीपल्स बिल लमा पास तौग्रे हाइबे अदुगी बिल दुबदी मेक से कोई उजद्री असी बहु पास तौग्रे दि ताई ममांग पास तौगी बिल दुसु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना सोई तौबिद्रे याद्रे डेट ऑन अराइवल अदुम तारे एगोंद लेजरी एप्रीहेंशन जे होय डॉक्यूमेंटेशन दी मथौ ताई NRC गुम्बा NRC मक हाइद्रगसु अखोगी फॉरेनर्स न क्यामु याम लै नत्रगा अखोगी लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन से क्यामु लै हाइबसि मसि खंगदोक पोइना अखोगी NRC गुम्बा डॉक्यूमेंटेशन अमदि मथौ ताब्रा हाइबसि मदि आइजु खंजे अदुबु हाइब NRC सिना अखोगी प्रॉब्लम होइना मक सॉल्व तौरनी हाइबदुदि आई अदुगी पोतु मदि आई उजदे मरमदि अखोइना हौजि हौजि फोकस तौगदोइसे अखोगी फॉरेनर हाइबसिदि मणिपुर दि यामना थोइदोकनसु लैतब्रा नै लौजै अखोगी मेन प्रॉब्लम सिदि अखोगी मणिपुर की हौजि हौजि लैरिबा अखोगी मैसिव इन्फ्लक्स मेनलैंड दगी लाइबा सिदा अखोगी मेन फोकस ओइगदब्रा हाइना आई खंजै मरमदि अखोगी मणिपुर से इकोनॉमिकली यामना कन्ना यांगना चेन ngамद्रिसि करिगिनो इंडिया मनुंगदा ख्वाइदगी लाइरेबा लैबाक के मनुंगदा थर्ड तारिनी थर्ड स्टेट तारिने अदुना मसी अखोनी याम कुमना ओजा चिंगने जो इकोनॉमिस्ट नि ओजान हेन खंबिरंगनी when we observe macroeconomic अखोगी लैरिबा फैक्टर मैम से कैपिटल फॉर्मेशन है मणिपुर सुई लेत्रे कैपिटल फॉर्मेशन लेत्रे लेबा आम कबाई चाखुत कदोइनो कैपिटल फॉर्मेशन लेत्रिसिना करिगिनो फॉरेनर लागा लौगिब्रा अखोइदगी नत्ते मितो मियान चा मैम ना कोई मणिपुर इकोनॉमी से कंट्रोल तौर लेरे अदुना मोइना इकोनॉमी दो कंट्रोल तौबनिना हौजे हौजे 2011 की सेंसस तुदी इंडिया ना फाजल ल थमग्रे अदु रिलीज तौता दे कोई खंगने इंडिजिनस पॉपुलेशन दगी मितो मियान चा ना हेन ग्रबने हेन गिबो दुना मरम मोरगने हाइबा सेंसस रिपोर्ट से अखोइदा हौजे ट्रांसपेरेंट ओइना थमद्रिस सिबाई थमजनिंग अदुना अखोइ फोकस तौजे फजना अखोइ की मेन प्रॉब्लम से करिनो कमाइन तौर सोल्यूशन ओरिएंटेड ओइबा पोट अमदा प्रैक्टिकल ओइबा मोंग ओइना फोकस तौबन फबर नत्रगा हाना लैबा इशू मैमसदा अतोप इशू मैम हापचलगा मेन ओइबा इशू दुदगी डाइग्रेस तौगिद्रा हाइबगी चिग्नदबदी लैतब नते सिमाई थमजनिंग अदुगा अखोइगी लेबर इनफ्लो दि सुलेब लेबतबा मणिपुर तौइसे अदुगा कैपिटल दि मणिपुर दि ओइन पाइगेबा मितो मियान चाना साइ इकोनॉमी से कंट्रोल तौ लेरबनिना मणिपुर की थोलक सेंदोंग मैम से गुजरात को जख्रे बिहार यूपी को जख्रे कैपिटल फॉर्मेशन दु लेत्रम इकोनॉमी से तुम साखत्रे अदुगा अखोय ओजानसु याम तोइना पनबिबम लई लेबर अखोय याम कन्ना फोकस तौ मथौता बिकॉज अखोयना सेल्फ सफिशिएंट ओइना इकोनॉमी सिदा चिलाउ थीदना एनी थबक एम्प्लॉयमेंट अखोयना थवा यावना तौ तारगदी अखोयगी साइगी कैपिटल फॉर्मेशन दो अखोय लेबाक सिदा दुम लेहौनी मीना फो केसु पुगिरोय हाइबसे माइ थमनिंग अदुगा फॉरेनर सिंग सिदी मणिपुर याम कल लेबनते दे आर द सॉफ्ट टारगेट टू द फोकस तौ वी महत्ता
अखोगी रियल टारगेट है तारे अमरोम है तारगेट दी रियल सोल्यूशन ड्रामेटिक चेंज अमा पोरकनबा कैपिटल फॉर्मेशन लागनबा माइग्रेशन तो कर्ब तौननबा अदुगुम्बा बिल अमा थौताय अदुगा अखोगी पीपल्स बिल जे मणिपुर पीपल्स बिल जे मसी मया थौब्रा थौदब्रा हाइबदुदी ट्रांसपेरेंट होइना सरकार ना कोई मफम दो थंबिरकांदा अखोइना खंगदबने अदु हौजिपोदे अखोइदा पीद्री अदु अमुतंग ऑब्जर्व तौनिंगे अदुगा अखोइगी एनआरसी ना अखोइगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन केनोना सु होम अफेयर ना सु हाइग्रे एक्सटर्नल अफेयर ना सु अखोइगी तौबे आई ऑल ओवर इंडिया दा अदुबु मफम खरददी तहलोय हाइबम सु यावरी समना हाइबद बीजेपी ना पाम त्रिपुरा ददी तहलोय हाइरे व्हाई बिकॉज़ याम ऑब्वियस ओइबा स्टेटमेंट नि मसी त्रिपुरा is indigenous population je puma manga bane em leitra bane aduna taseng na hai tar ga ayam na du modu foreigner nga tane ba aduna NRC gi against the ngang yu mayam se moi gi affiliation no hani yeng se ba common ethnicity lei ba nga ta oiram bane ba samna ha ba Mamata Banerjee ni yam kana NRC gi opposition the ngangi why because the main people affected are Bengalis aduna mana the humanitarian ground na kani ampalli ba ado humanitarian ground is the excuse na to seng hai tar common ethnicity tu ne ma yang ai asimai yam phajan thamningi aduga akhoi gi leibak sida lom di mathok tai we have to protect ourselves not just from foreigners but also from mainland's encroachment akhoi gi economy se sahi kaya ama moina control tawra economy control tawba group tu na leibak to dum control tawni aduna akhoi gi trade license na to ga trade permit pi ba फजना अखोई चेक तौबा बाजार मनुंग सिदा अखोई मणिपुर की इकोनॉमी पाए मैम से कमाइन तौ पाए नो मोई कैपिटल से कमाइन तौ चुप्पी कायदा लंगथोई मणिपुर इन्वेस्ट तौद्री कईगिनो हाइबरे सिंगबा दुगी रेगुलेशन अमा थम मथौ ताब्रा हाइबसे अदुदो फोकस तौबना फगदरा ने खल्ले बिकॉज हाउसिंग एनआरसी तुना पेंद्रे बो जाय हाइजरिसे लेबा खुदिंग इवन नागालैंड बो हारे बे एनआरसी के ओइन तो आईएलपी तो दिमापुर दबो इंप्लीमेंट तौगदबनि हाइरे बा नागालैंड दि सिरे बो जे लै पोजीशन प्लस ILP लेते कांगबू गई आसाम जो ILP लेते NRC ना पेन दबनी ना आसाम ना हाई के हाई के अखोई NRC तो पेन दरे अखोई जो ILP इम्प्लीमेंट तो दबनी हाई रे NRC I think is not the silver bullet I think the real focus should be how we can get our economy back local economy control लेता सब याम असम बा example पीछे के दुबई है विलम सिगा मणिपुर गति याम खेनै मणिपुर नसु चावबदी हेली रिसोर्स याम लै मणिपुर सु रिसोर्स लाइतबरति याम लै अदुबु एक्चुअली नियरली एग्जैक्ट फिगर दे खंजद्रे को 90% of labor and economy is run by immigrants अदुबु मोय के लॉ से फजन लाइबनि कमाई तौगे द इमिग्रेंट इकोनॉमी तो कंट्रोल तो हनते रेजिडेंट native population do no control to every economy aduna kada gumam na company hangi hai tar ga so nang company to Dubai da hang doi ni na Dubai ki native amana adu gi co-op to ga bari hai ba du gum lo lai adumai to ga akhoi gi lebak se kal hodra ga di akhoi na som na kan da foreigner taling ai sida Bihar gi Gujarat gi Rajasthan gi la ga sahi ke am su control to re sahi ke am su control to ga akhoi waina mak Tripura ai phibam na tar to ka ne so I think our focus should be how we can protect the native population of Manipur. Yes, Ozawena Putopir NRC do adu yam phaje adu gi documentation to tawgadabni tung da sukana kani kaino da hoji update to NRC 1951 to tor bane 1951 ki sigi 1951 do mo hapchala pare bu ko na adu moi di sigi po 1951 de haugra bane ba aduna हौजिक्तगी हौना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो हौबदी या मथौ ताब्रा हाइबमदे खंजे ओके अकोई इशू डॉक्यूमेंटेशन तौबदी मथौ ता एनआरसी ओइरगसु नत्रग एनआरसी का मानबु ओइरगसु तौ मथक ता दु मरुइना कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन सिंगी लाइफलाइन कंट्रोल तौबा हारुगा हारिबि इंडिजिनस पॉपुलेशन असिबु सेफगार्ड तौबदु मदि यामना मरुइनि सेफगार्ड तौनबसिगी खोंजिंगदा एनआरसी सु प्रोबेबली मथौ ताबा दुबु हेन मथौ तारबदि ngसाइगी इनर लाइन परमिट सिस्टम गुम्बा कोई इंटरनल माइग्रेंट सिंग हागदा इंटरनल पॉपुलेशन सिंग नॉन नेटिव नतब सिंग असिबु मसिबु हेन मखोय कंट्रोल तौर बसिबु गाथोपसि मथौ तारी हाबनि मदुननि जे मणिपुर पीपल्स बिल नसिंग पुथोइसि अदु हारि मणिपुर पीपल्स बिल सिना मणिपुर की इंडिजिनस पॉपुलेशन मयाम सिगी मोगी राइट्स अमदि इंटरेस्ट मयाम दुबदि प्रोटेक्ट तौगद्रा हाबदि क्वेश्चन दुबदि अदमक लेरी ऑन द नोब्रेम तौजगे ब्रेक याम थोंजर के इंग्लिश में तानो लेबि
Welcome back. Doning virbase manu hunani a 360 degree analysis of news and events with Biraj Rong Thongba manu hunada ngasi khana jerme basi Assam da publish tawkhiba National Register of Citizen NRC ki document asugumna Manipur ki su foreigner na kanano Indian citizen na kanano haibagi document na NRC gumba ma mathok tarabra Assam like NRC mathok tarabra haibagi wahum dune du at the same time Assam na su NRC phonglu matung da phawba makoi ki su masina loina ma protection pi bangam dagi mami lak padagi makoi yellow mi mam su kanjanam ki damakta inner line permit system phawba mathok tare habi wafum lakpanina Manipur dadi ani maksud mong mathau di ta do mali adu swai se de hena maru ebe sidi inner line permit system gumna oigadra habi wafum zubudi adu mak leri adu ai oja ratan kumar da lakchani se oja koi gi Manipur da su dumak hoi ngasai gi Assam da gi pathorak pa haigadra chanjalak pa koi gi population khara di dum lakpa yai koi mapan gi population sing foreigner sing aduna tabida koi Indo Myanmar border sisu khara koi poraso ebani na thong dagi sang pasu dum khara dum leibi ya adubu swai se da madu gi potu da koi na hujik NRC gu mataru tar gadi Assam da su koi civil war na ching mathokadra kanglu masel gi manakta hena gyan tanada ba bhap tanada bon thokadra habi wafum leiri natragana hairi ba NRC gi issue si tasing na foreigner na asini aduga citizen na Indian citizen asini na khandoga foreigner sing deport to gi wapum junate masri chumna tagi political tulamani lagliba mikhal de mieng thamaga to badum pangthok pa NRC ni kana so dum so haina banina so ai seda miam se political li chamam na basu phau busum leiba aduga masina kana basu ifang phangdogi mami su ungta ba aduga tongan tongan ba community sing kalu sing marakta su la na khan na bagi masa moi ba civil war na ching tholok pa ya bagi tok ta batara ga su adon lom da changchen bagi hatred lom da changchen wi mami su dum tai maram da adu madu Manipur da mu lakatra habi wafum duni ojagi de karimeng thamya tai du ai hujiki first round da hoi hoi kanagi wafum du da kitang aina habi us sengtok ning bai gadra hapchan janing bai gadra habi us akoina Manipur da mitop mian sa hairakan da lowduise mitop mian sa makhal ani ni haibedo ngasai gi pura India gi mapalam foreign de gi lakpa kangbu ma aduga India gi mainland missing yam ba state sing ji da gi akhoi Manipur da sangakpa ma ani sin aduna mitop mian sa hairaga akhoi na meite lon da hairis min tawdoi se ani mak adagi amana hujik akhoi gi oja singlen adagi oja irendro haina foreigner gi wasi kitang maru oi ba wat pa dongna thamgi wa phama ma walam ba yai ada ai gi miyeng da di akhoi Manipur se Myanmar ga kilometer kaya border se thangna dana leirim 200 kilometer hai tare ko khare help aduga akhoi ga mak hek thangna draga su Bangladesh hai tare ko Bangladesh si yam pik pa lam moiba aduga population di largest population in the world moiba as a whole northeast the population is around 4.5 crore muk woiba matamda akhoi gi Bangladesh ki population is 17 crore gumbane hojik lairi se aduga area dana akhoi gi Bangladesh se yam pik ba hai tare north east gi tangkhai de khitang di hele dubu tangkhai gum ba hai tare adanga sai gi yam lurei poti magi missing du khag yeng ba natabada square kilometer amada magi density of population ji yengak matamda north east di around 137 to 40 ne per square kilometer the tarif se adugo Bangladesh na above 1000 ne haidi square kilometer am the taris aduna khona foreigner gi Manipur da sangak ki bagi aduga makhoi gi pira iba saifu saitheng impact se akoina yam de ni ignore tawbdi kitang lan gadra aina khanjaba se adagi amana ngasai gi khoi khanari sida akhoi Manipur se husik issue mayam le which issue is at number 1 to which issue we have to give our priority this is also a very big question aina khanjaba dadi aduna akhoina khanba matamda Manipur da leiriba issue mayam se ayambana political ga mari leinaba woibnina akhoi yamna laina masigi solution ama purakpase lugadaba sukhar leibran khale adubu aikhoi yelhomi singa sina aikhoi iram da masida asai waza irendro na takpi badu maina leingak loan senmit loan khunai loan aikhoi na paiba taragadi aikhoi huji waraga su hayeng political solution du lakpu matam na khoi phaneba aduna tadna huji mitop mian cha jingjena
from both mainland India or from outside India akhoi da namhan khragadi problem leibani na ai ngasai ahu bu jai jai ni NRC is not the only solution but it is also one of the factors one of the solutions solution amadi woya ba ado akhoi na Manipur people bill sa akhoi na hope tawi kai dawi yamna maya kan ba mai yamna mathau pangthok ba ngamba adugumba ek ama woibir osine ba adugi mathakta hojik akhoi NRC je tawra NRC je tawraga akhoi foreigner khangtok pa mi khangtok pa aduga loire haibase masi akhoi khandaba phayen khaleba khangtok pa haibase masi khwai maru oiba thinggadaurim ne ba adagi amu data bank oidoi mi scientific oiba approach samada sanga ga hojiki yamna saukhatlaba matam sida technology mayam seasonara tawrakadauribani aduga aikhoina mathang step lawkhatpa matamda akhoi ngakthok janaba lawkhatpa matamda akhoina khangagadi laidorim ne hojik here se da adu leire ada leire na panbase rairendra no saire 2011 gi census se mawong ama khangde moi gi classification da khangde kaigumba khara losan gre hairi phongdok tre hairi another census am lakdore hojik phau akhoina khangba ngamda ba haibase masisu akhoi da piba problem ama ne ba census tawriba kangbuna aduna akhoi mito miyan zagi khanaba matamda foreigner factor maruina Myanmar gi Bangladesh gi Nepal gi masi khanada ba yaroi maramdi hairiba foreign country ahum zigi mi mayam ama leire haibase masi akhoi exact document puthokpa ngamdabai wani practical oina aigi khunda aina angang oiringai da nan Manipuri ama phau leiramde adu hujik leire family leire bakery tawre kudam moina adu moido khara amana Bangladesh tagi origin tawrakpani adi tagadi aigi pick khaba khundu bahud da leire ade akoina ethnic community mayam unaba satwa matamda singsang jingji da so many new villages thole mayam ama leire Manipuri ngang bangam da mi mayam ama leire akoi ga sak manaba adi tagadi masi akoina ngasai gi rajna haibi gi ba dumaina akoi leiminari ba mayam jida civil war ama tholakani adagi ethnic mayam si manung de nuaina da ba ma lakani haidana aikoina silent spectator oina leiba phabra natraga akoi hana leiriba so called yelhomi natra indigenous hairi vising je who are the real indigenous of this land haibase ngallingai da identify to horaga now na sangjal aiba kangbu noina sumai layu akhoi hana leibana sumai leige haibase yamna understanding amada ngasai humanity haiba potu su kaihandana leibana phabra aduna aigi motadi hojik rajna hairiba civil war tholakpa kholakpa haibase madu khitang henman brana khali adu some sort of conflict lakpa yai madu akhoi resolve tawgadamni maramdi akhoi human beings after all ko man is measure of all things oibanina aikoina resolve taunabo honagadabani aduga aikoina ngasi nainariba topic ase NRC oibanina akoi NRC ji the emphasis pibam thoi aduga Manipur gi leiriba issue singda masina khwaidagi maru oibani haibja haijaningde aduga masina problem loina mak solve tawrgani haibja haijaningde aduga Manipur da mito miyan cha changak pasida akoina mainland India khaki ube yaroi akoina thangnariba amadi thangnadragasu naknariba akhoi am laibak thiri se Bangladesh ka Assam ga border share taweba ada akhoi gi Barak Valley se district ahum leire Karimganj leire Hailakandi leire Kasar leire hojik Karimganj already akhoi gi foreigners na majority oigre NRC tawbe yaro ina thingiba lamni adagi Hailakandi oigre adu handak lakadoriba Assam ki state assembly ki electoral roll je phong ko matam da di sungsoi soi dana kasar su mitop ni hen garni haibagi pauji laire si subject to correction ko koi da phangba information ni hairi ba punamak si yenga kanda akoi Manipur da mitop miyan cha changlak da foreigners ki haibadi mainland India khaki nataba mi singa se masi concern tau da vaziti ai lan gadana igi motu thamjaningi adu akoi NRC tawraga fazana data bank adu semaga aikoi magi classify tawdana khangdana thambasi phai maramdi last some census ki decadal growth rate yengu matamda sahi tara de hengalai ba growth rate se yengu matamda Manipur gina all India level dagi
एवरेज से ऑल इंडिया दा 15 होइबो मतम दा खोइद 30 की मथक दा लैग्रबनी अदुगा न्यू विलेजेस मयाम इमर्ज तौरखरबनी मसी डॉक्यूमेंट दा सेंसस दा लैबो पोनी को क्वाइदगी हेना विलेज हेंका लैबो डिस्ट्रिक्ट का से लो यावरबनी आई याम कन्ना पनिंग दा बसु लै को अदुमाइना तौबो लैबनीना अखोय एनआरसी से आईदी मथौ तायना खल्ले मथौ ताबा पोट सिंगी मनुंगदा अदुगा मसीना थोलक्पा याबा कंसीक्वेंस मयाम अमदो अदुदि अखोय फजना खन्नबा चंगी अदुगा एनआरसी तौबा जा अराइबा थबक नते इट विल इन्वॉल्व लार्ज फाइनेंशियल सपोर्ट को अदु स्टेट न तौबसु वागनी सेंट्रल गवर्नमेंट सु तौगदबनी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की अयाबा यावगदबनी होम अफेयर्स की यावगदौरिबनी अखोयना मथौ तारिबसे असम द एनआरसी तौग्रिबसे कमायना तौग्रिबनो हाइबगी पोर्टुसु नैनरगा मणिपुर द तौगे हाइरगदी मदुगी मथौ ताबा चंगदबा मचाक मयाम दो मदु सागतबमसु चंगी एनआरसी से असम खकी नते 1951 द तौरिसे मफम खुदिंगमकी तौग्रबनी मेन्यूस्क्रिप्ट ओइना थमग्रबनी अद मणिपुर की से कराइद लई हाइबसे अखोइना होयर अबाउट से खंगदबगी वानी मतम दे तौग्रि से करिगिनो हाइ कांदा एनआरसी से मथौ ताबगी तौरिनी इंडिया गवर्नमेंट इंडिया की सिटीजन से हु आर द रियल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हाइबसे मसक खंगदोकबो फै हाइबसे सिटीजनशिप रूल अदु अदगी सिटीजनशिप एक्ट मयाम लेरे 1955 का हाइदना सिटीजनशिप एक को अदुमाइना लैबो मयाम से लैरकांदा दरकार लै हाइना तौरकांदा ngमददना तोखिबनी अदुबु असमना मितोप की बांग्लादेशी की सैफु याम फंगबनीना मोइना कन्ना स्ट्रगल तौरागा आसुना करीना तौराकांदा असम एकॉर्ड लाखरकांदा मितोप मियानसा थिंगनबो होनरकांदा थिंगक्तबसे मतमददा मोइगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लैगिबा स्टेट गवर्नमेंट का तानरगा यूनियन गवर्नमेंट ड्रॉप तौगिबा लै अखोइना थीबा हिस्ट्री दा को अदगी क्रमाइना अमुक तौई हाइबदा अखोइगी ग्रुप अमना रिट पिटिशन अमा सुप्रीम कोर्ट तौर मतुंगदा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव अमगी मतुंगिना अखोइगी जस्टिस अनि रंजन गोगोई हाइबा अमगा अखोइगी फालिन मनीराम हाइब्रा ममिंग दई फजन निंजंगजे को मोय अनि की मियंग मखादा 2013 दगी एनआरसी जे तौगदबनी हाइना लाआगा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव तुन तौरइनेबा अदुदी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट न तौना हाइरइसे मरम चाबगिनी मथौ ताबगिनी अदुना तौरइमनी पैसा मयाम तिंगगा अदुना इन केस ऑफ मणिपुर एनआरसी इज मस्ट मयाम जी मरकता एनआरसी मदी अदुमक मथौ तारी हाबि ऑफ मयाम फजन थंबिरे ओजा सिंगना दुसुम लाक्चर के ओजा कोई एनआरसी सी मथौ सी बुदी तारे मयाम सिगी मरकता कोई येलो मी सिंगबु कन्नबगी रंजनबगी खोंजंग सिदा अदब स्वाइ सिदा कोई मणिपुर की पॉपुलेशन सिना माइनॉरिटी द लेहौरे नतक मेजॉरिटी द लेहौद्रे हाबगी अकी बमसु लेरि अदु ओजागी हंदकता इकोई कोइदनसु रिपोर्ट न जंग मयाम फोंबी खु लेरे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कोई मदर टंग हाइतारे मागी मदर टंग सिना करम ओइबनो सिगी मतुंगिना पॉपुलेशन येंग मतम ददी मणिपुर की पॉपुलेशन से दम इंडिजिनस की दम वांगना लेब्रान दिखजे अदु एनआरसी दुदी दम मथक तादुनी अदुगा मथौ ताबा गसागी प्रोटेक्शन बिल रि मणिपुर पीपल बिन सिंग बुस मथौ तादुनी करी हाबनी अदो करी नुंगानिंगे लेयन खनबि मसी खने निंगा बिसाम दे डिबेट से अदुमतिक तौरिंगै कोई सोसाइटी ममांग द सकतोइने डिबेट जाउदब सोसाइटी दुदी मांग द सकत पंगमोय अदुगा मदु सब्सटेंस आउगदब रीजन सब्सटेंस इमोशनल ओइबे यादे मसाय हारिबा कोई एनआरसी सिना मरम ओइदना कोई सिविल वार थोरकदरा काइसी मागिसु अखोगी मरम लेतब नते हाइदि अखोगी असुना अहम बखौर को मतमदा अखोगी मखोजु मितो मियान चाइना ओजाना सा हारिदो मखोय मपानदगी लाकपा मनुंगदगी लाकपसिसु यावे मोय अहमबगी कोइना वारी थीबा मतमदा अदो कोन फॉरेनर ओलकपने का अदुगी मरम जाम लाइग्रे politically to gusule aduda aduna ningsi sonwala mai pa ko matamda akhoi akoina matamduda akoina masi influence to hobuduna ma mai pa ngami ni haibi por hairine aduna ngasi di ri haire asami society se greater asami society haibe se ngasi di bihari singchu adu marwari singchu adu asami singchu masi amata oire na ma chimi soro kan hairine adu ahan badadi moisu manungi हाइदि कोई बिहारी संगाइबा ओरिया संगाइबा अदिगी मारवारी मुखोय मैम से प्रॉब्लम ओइरमे नॉट ओनली कोई बांग्लादेशी संगपद नतन सिसु ओइरमे मोइदा अदुना मदादि सागलखिबने अदु अकोन बददी फॉरेनर ओन ग्रे फॉरेनर इज दम कमाइन तोरे ओनली कोई बांग्लादेशी मुस्लिम जिंग जाय मस्तं खाइदोक न होनरक
ko Hindu sing budi loksan na hono rakpa adu dagi adai du leiba mai di problem khar lei hai tar aduna makoina koi civil war thokani ka hairi du di sumaina ko gi genuine noiba India gi citizen sing do madu ko gi madu ena khadu khidana haidi handaki lak ni fudi manungda Manipur dai so ko gi Manipur macha lising tra ta kiti pisal hodre hairi midana sumaina ko genuine oijaba mayam do madu khadu khidana madu problem le ga haidi oiram da swag adigi natrakan uziki adumaina ko gi secular oidaba mongda haidi akanna particular group amada tagidra maram de ko citizen amendment bill gi wam la ibani adudagi oram basu yai hoi adun asam gi case na amane ado Manipur gi case la ko matam dadi adumaina makti thoi uziki modan haidu khra chumbale haidi ko gi Myanmar gi changai ba haidi ko gi sing da su koi tribal matter su yam hengal aisi haidi to 1981 da akoina hundok tana neglect to area ma khana da area ma 1981 da Manipur gi tribal gi population sa masi around 27% tang lerame adubu 2011 tadi masi 41% yore hari je kogi thadau adi tongan masing leijare ko du hadi karam district ta karam ba kano da kyam yam leige se masing yaune leijare aduna hari ba tu matungina Manipur da kogi 11,67,000 de Manipur tribal oil hari si jam tor ki bane ko 19 ko 81 dagi jam tor ki bane adai du dani ko na ju jana hari ba sing da kai du su am da su masi kupna thijan ba adai du dani ko na governance ka su ya mai le ne ko gi ek ain khar lak ba ILP lak ba adu lak pa sai kanon hai si ren hai su sum ba le ba ko gi ko is da pedelis hom mang na yana ba madi le NRC ji mas ne ha du di ko hai ba adu bu ko khare hen jan na masigi mathak je khare hen jan na ko darkar le besing du ne ko khanar bis de yor pai wa ne NRC de koi mas oi de hai da du de hai gi de ne kal NRC mas oi foreigner sing si sang pa si tawgda bu foreigner ha ga su ain ya ba chang pa ain ya da ba tongan gre aduna hujik yam ngak da budi ILP leiri ba ngasai koi irendra nu sai de ngana su hai ba ko yanare ba ILP lei ba Nagaland sida na ini ngasa hai da indication ma tawjari do madu kai no da ILP leiri ba Nagaland sida makoi kaithen je kanai khuta lege bo adi special status su piri ba lalhogi irang su leiri ba adigi NSN IM na kogi ani mon kogi khutling na leiri ba jaga du da makoi kaitel ahumak sa masi kogi mapan gi musing khuta le ado aina hajaba na teba madu sarkar mangna kogi thijan bamugi survey gi report amada kari hare Dimapur gakta natana Kohima amasung makok chung chung mai thijan ba matam da 78% di masi kogi nan nagasing mapan dagi chang pasing sin oi hai gi report se leine ngasai khoni de hainari NRC gi matung da su Assam da su ILP gi wahar kaniam ado ILP leiri ba Nagaland dai figure ta haijage manung amasung mapan gi problem se kyam lege se sidagi khangbi ne haidi foreigner khatang oibra manung di oidabra do masigi data sina indicator kani 2011 gi matungina census gi matungina hojiki koi irendron haiba phongdok te haiba du phonga mani Bengali 74,753 leba Nagaland 74,753 akogi Bengali adigi akogi Marwari amasung Bihari 62,941 leba adigi Assamese 17,201 leba aduga Nepali 43,481 leba singi Nagaland state adigi aina dharma gi oni yang matam da dharma di lining li chki yang matam da Nagaland da akogi Hindu lak amaga lising humdra humdui le aduga Muslim lising nifu ma pale koi Nagaland se ILP lerim ni ko adigi sai protection ma'am lerim ni ko adu ergadi makhoi da su masigi ILP khakta natana adigi hujiki hari bedo hujiki NRC khakta kari makar so koi in the meantime to ba masangi adigi akhoni ju khanere NRC se state ki khuta leite masi central gi subject ne central list le ade akhoni gi khanari ba interstate migrant gi wasa mito mian cha gi wafam cha manungi orgo so koi khuta leite masi union gi list le amane ade population control the family planning kai su concurrent list ne ana sakti am basi center gi khuta le ado center gi khuta le beduna ni akoi saida pre merger agreement adu akoi gi autonomous siga haire igasa maram leidana haire ine aduna sigi leiriba state ta phangiba pikraba magi sakti do haidi center akoi gi sakti ayam basi center da le ado pikraba sakti du gi manung du da akoi gi state ki legislation na seng da lu ain do madu kayamna akoi gi thongni thoroi kai do id still id madai du da yamena thobanga moeba even thograba ILP state na su semana taba thograba akoi gi 371 crore a adigi tribal state oibagi wala riba aina sa haiba identity ga so issue leiba Nagaland makta sigi problem leiragati adu akoi Manipur ri kai oini highway question dune adigi amana ILP leiba Arunachal Pradesh ki record maga haisage
ILP लेबे अरुणाचल प्रदेश दा बंगाली लाख अमगा चौंगा गो हुंद्रा मपल ले 2011 सेंसस की मतुइना अदुगा मरवारी अदुगा खोगी सिगी बिहारी 98,187 लेबे अदुगा आसामी लिसिंग यांkai हुंदोगा समापन निफुमातोय 53,941 लई अदु नेपाली लिसिंग मौद्रा मंगा सहुंगा तरत्रे लेबे अदु बोरो लिसिंग तेरे का मौद्रा मंगा लेबे हाइ अरुणाचल प्रदेश अदु यामना थाजनिङाय ओइदबा अमना मिजोराम जे हम चिक्सिलिबे स्टेट अमने ILP सु लेबा अदु मिजोराम दा खोगी बंगाली लाख अमगा लिसिंग तेरे का चनी पानी फुले अदुगा मरवारी अदुगा कोई बिहारी सिंह मखोजी लिसिंग तरा का सात्रु को हुंदा तरे लेबा अदुना आइना थमजनिंगि हाइरिबा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंग ILP लेजरिबा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेरिबा ट्राइबल स्टेट सु लेरिबा मफम जि बौतदा मनुंग अमसुंग मपानगी सिगी साइथिंग जि नंगिबा मने अदुना मखोगी इंडिजिनस पीपल की वा मा हरक तारगदी मनुंग मसु मपान अनिमक से मसी अखोइदी होय मोय अपॉर्चुनिटी खरदी लेरंबा याय मदु लेगनी अदु मदुगी चैलेंजेस सिंग जु लेतब नते अदुना कोइना मसीगी वासी लाकप मतमदा NRC सु मरु होय अदु अखोगी मागी लोकल इंडिजिनस पीपल सिंग कननबगी अदु मखगी आइन सिंग सु अखोगी भारत सरकार न सेंबा अमा दरकार लेबा स्टेट नतब स्टेट के खुतदी याम लेतमिना कखोक कक्सिन याम तोरकनी सोय मतंग हिताइना ममांग दु इजखरे मोदी की बिल मोदी ने कखरे मोदी ने चीफ मिनिस्टर ओरिंगे मतंदा गुजरात कोई लघु सुंगु की तगदब लमसा मसिदा कोई मागी हॉस्पिटल गुंबा अदगी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गुंबा मदु कन्वर्सन की अम अदु मरी लेनबा बिल मा माना थागत की माना चीफ मिनिस्टर ओरिंगे मतंदा अदो माना प्राइम मिनिस्टर ओरिंगे मतंदा मान mo hale यादे अदुना मसाइ से कोई स्टेट का सेंटर का लेनबा मरी सैदा अखोगी मागी पॉलिटिकल की ओइबा मागी एडमिनिस्ट्रेटिव ओरो फाइनेंशियल ओरो एजुकेटिव ओरो सुंबग मरी लेनबा एरिया मयाम से मैसे सेंटर की खुद अयाबा सिटी से लेबना मरमोइदना कोगी सेंटर स्टेट की रिस्ट्रक्चरिंग तोबा मथौ ताय अदगी अमना कोगी अवांग पोकुंबा कोगी सिदा अपिक स्टेट सिंजा मैसे अहेन ऑटोनॉमी स्टेट के पीब हाइदी कम्युनिटी गदं खाइदोगा कम्युनिटी मयाम लेबेसी मनुंग सिदा नगागिना ऑटोनॉमी अदे कुकी मैते गेन पीब नतब से मणिपुर की अदगी स्टेट वाइज सिगी मागी ऑटोनॉमी अमा पीबगी मथौ तारबगी वासु लाइबने ग्रेटर ऑटोनॉमी अमा पीबगी मथौ तार इने अदुने खोगी प्री मर्जर स्टेटस का हारिसवा अदगी कोइना ट्राइबल की मागी स्टेटस हाइदी कोई शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस ता तगदमनि का हारिसे साइज दगे ओइरंगनि खले मरमदे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सी कोई निखिजन लेतबा सुम मयाम लाकपसिदगी अदुना हारिबे सिंजे अमगा इंटर रिलेटेड लोय ओय अदुना ngasiगी कोइना खनरिबसी NRC नि NRC की मतंग ददी आइना खंजब द पेनलिस्ट ओमना यूनानिमसली जाना मसनि हाइबसे मसी अखोइना हाइबदे नतना BJP मसानसु बिहार दा हारिबा दिल्ली दा हारिबनिना मणिपुर दा करिगी मस ओके पॉलिटिकल पार्टी मसामनसु हाइदी मिनिस्ट्री मसामनसु हाइरो लेरबनि NRC सी असम दगी एक्सटेंड तो अतोप स्टेशन सु तौरबा याय हाइबगी वाफम फोंदोइनी तौरक तारगदि मणिपुर सु अदुआइदा दुम याम नुंगाइना दुम तो होबो यारे अदुबो स्वाइसिदा अमु लाखतो 2019 की इलेक्शन की ऑब्जेक्टिव तो येंगा सानरपनी अदमाय तौदनसु कांग्रेस ना पानबो मतमदसु ऑलमोस्ट पॉलिटिकल टूल ओइना जिनरगा कोई कोऑर्डिनेटर सिंह हाइगद्रा मखोइबु एकोमोडेट तौखिबनी हुजिकसु मदुगी केनो द सानरगा हादा मदुरा सानरगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ओइना सानरगा लेरे हाबी वाफम से अदम माके खोदिमक्तगी अदम गांगनरगा लेबो वाफमनि मरमदे NRC जि तसेंगना पॉलिटिकल टूल ओइना सिनरबरा नत्रगा पॉलिटिसाइज तौरबरा हाबी वाफम दुलरी अदम कदाय फाव NRC सिना मियाम दा लोकल रेसिडेंट सिंग दुदा नत्रगा स्टेट टू द बेनिफिट तौगदगी हाबगी क्वेश्चन अमसु अमुक थोरपो माली अदा दुदा ओजा एरिंदोगा हैबनी NRC by itself per se haitare NRC by itself is should not be political political oiba ponate laiba ama pan targadi akoi US tabu mangaire Donald Trump na haibam lebo a nation without border is not a nation border yaudana nation am sheme aponte aduna laiba am leitargadi laiba tugi ashema machana kanano aduga mitop akoi foreigners na kanano haiba adugumba aina madi adum laibam thokpani adun NRC is the political oiba ponate adu NRC is the political onthokpagi mami dabam diure kamain uge da khoi gi citizenship amendment bill ama khoi gi 2016 gi se si puthorpadagi khoi paliba lenga BJP sina tawisina khoi gi minority ki kangbu especially Hindu di khoi Bangladesh gi lakta citizenship pirani aduga Muslim oregana तोान कोई सिटीजनशिप पीरोय है BJP की कहता है कितने डिविसिव पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ममी ताबदी उदब नाते 2019 की कहता है
strategy amoina seasoner kada haibu gi khoi chingna da ngamde adubu sigumba bill je masi parliament da pass tawba yadana ba khoi oppose tawgani aduga oja chingne na haibi gi yam chume khoi center state ki relationship sida khoi restructuring amdi sange sigi restructuring je masi laktri makhai khoi adum irang thokani samna haibu do NSCNIM gi framework agreement it's kind of like a restructuring amalai ne aduna moigi ka hare shared sovereignty ga analyze siguma poche aisu yajaningi oja manipur da su mathok tai mizoram da su arunachal da su all northeast state da siguma restructuring amdi mathok tai maramdi new delhi gi blanket policy suna afam gudimak ta oina mak yagani haiba leite federalism matang ji ai yamna keno tokjagre naina jagre true federalism haiba sidi autonomy to pige da bane state kudingi aduna ojana su panbi gi to pre merger agreement ka haise autonomy da koina center da pyramid ba list yam pote ba ahum mari khatane ba hojikti india na independence hek oira pudagi hojik phogi manung da koi yeng matam da state list gi center list sat ki banga tane center list gi state list lak ba am udri banga sibo constitution exam badagi aduna haibadi india se koi yamna achamba khudam moina thambada akhoi it's a very dictatorial constitution hai ta new delhi the power sum bisan ba state tagi the power sum lokthok hiba du magi porama akhoi na uzai aduna restructuring di mathau ta adubu hujik lei ba phibam sida su kai gumba akhoi na unite oi bata ga di ko ja akhoi gi influx immigrant mayam influx story ja mase akhoi ngakthok ngam na thaje haibadi constitutional means akhoi da leiriba state ki discretion do madu akhoi na phajana season targati center yaudra su state ki law on pass toraga state ki leiriba resident me amjana lingjen manaraga ngamne yap khudam oina haijege karnataka bangalore da hojik manipur macha na like tam ge na ga thawak tawge ai leibham am ta thiru ge na ma hojik thi matam da lupa lakh ani lakh ahum lakh tara pi draga di hojik phangdre ba leibham adon akhoi gi di अखोई मणिपुर मचादगी दी भाड़ा दो लुपा चहुम गत पीगे हारकनी अदुगा मियान चा ओइतागदी लुपा यांखै दबु यानी अदुना मियान चा दो अदुम केरो तवरसी हाइबगुम्बा एदते सॉरी आइन हाइसिना चहुम मणिपुर मचाना चहुम पीगे दबु मियान चाना चंगा पीगे हारकनी अदुना मियान चा दो ओइना पीग्रसी हाइबसुगुम्बा खोइगी सोसाइटी दा कोऑर्डिनेशन फेलियर अम लैदेबो कर्नाटका दा बेंगलोर दा येंगबियो अदुना अखोइगी मिटोप से क्या चंग मंगम देबो बेंगलोर दा व्हाई बिकॉज ओनली तसेंग मसागी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम तौरगा लेबाक तुगी बेंगलोर की कानाबा पोरगदबा मीदो अदुना अयाम्बा अखोइगी चंगहल्ले हाइतारे अदुना सिगुम्बा अखोइगी स्टेट की ओइबा पॉलिसी हमसु कोइ सेमबा दुम याय अखोइगी सेंटर दा दिल्ली दा दुम रिलाई तौद्रगसु अदुना लाइफम दुना याम तांग तारगदी सिदा ला कना लाइनिंग दोनो मो अदुम हंजगेनी अदुना इकोनॉमी से अखोइगी खुता लेहौनी अखोइगी इकोनॉमी अखोइना सेमजा तारगदी आइना तालाइबा पैसा दो आदा गुजरात चलगा कछु इन्वेस्ट तौनिंगोय ए मणिपुर दुम इन्वेस्ट तौनिंगनी आइना मणिपुर मणिपुर तौतारगदी मणिपुर मचा मयामसु कोइ कानानी अदुना अखोइगी इसागी ओइजबा नेटिव बिजनेस दा नेटिव इकोनॉमी दा यामना कोइना थवाई हापीबा मसी थवाई हापी दिल्ली ला कछु हापोय कोइ सेमजागदबने अदुना पॉलिटिकल विल लम सेमबदी मथौ तायोजा अदुगा मणिपुर ना हुजिक लेबा सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप लेबा फिबम सिदा ngam मैम लई अदुबो ngambaju मैम am लई angambado adu amuta tawse ba han adu da han tawraga akhoi gi luxury ba akhoi gi pride hai tare akhoi gi luxury ba akhoi economic status akhoi luxury ba employment status educational quality si मैम से improve tawraga tam na akhoi na ngamde hai ga ju Manipuri language se akhoi na how badagi natro constitution da ngasi yaure se Indian constitution da moina happy rage noi ge do nungai tre hai gi bana te akhoi na raga akhoi na somna kansida noi na Manipuri hap jaga di akhoi noi ga cooperate tawra roi akhoi noi ge si lai ba poche akhoi boycott tawrani rani disturbance khar pirani apan khar pirani hai kan do especially di hap jadi ya roi hai ga Manipuri language to akhoi India gi as one of the official languages and hap krinem constitutionally recognized Indian language and hap inem aduna Delhi da mai onse lagasu yengadabne adubu
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯟꯈꯠꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ओके याम फजब सजेशन ओजा इरेंद्र थमिर से अखोगी एनआरसी सु मथौ ताय अदुगा अखोई कंजनब येलहोमी की बिल सु मथौ ताय प्लस अखोगी रीस्ट्रक्चरिंग तौबु याब एरिया मयाम लरी अदुगा अखोगी स्टेट की अकाउंट लेजरिब स्टेट की स्टेक लेजरिब मयाम से स्टेट ना यंगजरगा है तार रिट्रोस्पेक्ट तौजरगा कराय कराय द मसी यूटिलाइज तौरगा हेन मपांगन कनब स्टेट म ओहनबा अदुगा हाइरिबा मपांगन ब स्टेट म ओइतारगदी मपांदगी मीन हेक्ता चंगा हेक्ता अखोई इकोनॉमी दा अखोई खुनाई लोन द मकोइन हेक्ता डोमिनेट तौ हाइबसु यामना वाना थोकदबनी मदुसु अदाइदसु फोकस तौ मथौ ताय की तोंगा तोंबा याम फजब वाखलोन सिन थंबिरी याम नगाजिंग असि की थरम से लेबिद्र ओजा इरेंद्र ओजा चिंगलेन मिसनाम मबदी ओजा रतन कुमार नसी की थरम सिब थवा हैप्पी की मपुंग फाम की दम ओजा हमबु अमुकना थाजम लोकचरी अप्रिशिएट यू जॉइनिंग मसिन असि की मनु हुने की थरम असि की एडिशन असि करम तौबी को खान बेक पे आगे कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा जॉइन तो बिरका कमेंट नंबर फीडबैक था बेक पे आगे well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Razan signing off Karamjani